Mama wakwaba wofreme adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel mia notification bell no so for more news. Ebusuafo free SHS eye policy bia abra his excellency Nana Dankwa Akufo-Addo April say obeba be ye Ghana ye man pani ene oboso e kire Ghana manya say ye man akwenya obeye president or the free SHS ebebre Ghana for na Ghana bofre bia call secondary school free ampa his excellency Nana Dankwa Akufo-Addo be ye president or the policy no e by omo implement ya ekoso kama na ebusuafo free SHS and the first time his excellency Nana Dankwa Akufo-Addo obeye president metre 2017 I started na ekwa kama first year, second year, third year, fourth year and I started Ghana for started so can free SHS no asem mo free nya aduane ndi omunya baby nda double track and na free SHS ni no mo ye no condemn kra na nya asem keto akra nyame adoma eye double track ni sese eso ate na de edi akotin ye pa ye aduane a emofra no edi wo school ho amanfo bebre chese emofra na aduane omudi enye na kasa na de ade a na ade ba akonso a amanfo ekasa pie efa free SHS ne ho eye se emofra no omunya admission foforo no omuko school a ene eniama headmasters and headmistress omo force emofra ne se won ton ye ne maketo akra ene kamia kwaye se light kura wunyanya ko wo bekasa bo fane ntono fambra bob kro fambehye eniama woginya asem ketwa na this year na eye education ministry no omo ankasa e de omo press portals eba out so headmaster headmistress unu to me so bekasa mo fane nkoto bibi omo ankasa be provided na omo provide ye hu se me ekoso any school bi wo ho a what's the education ministry ne dey aba no wonpe wona akasa still obeye wonde and the papers wo dey aba mofra no niam egu papers ne se won kotonya senketo a entrance fee kra woje pen fee kra bi moje and nya senketo a teacher schools 10 was wanting and chen wo yen hwehwem na de ade a na wo sense me mo na owura kosibu afo o communicate di ma NPP amayoko no e kire se we ye nwanwa e NDC fo no mo share headmasters ni bi achi eno mo eyesa o de adanse na ensemi etu ye yentese ensem no esi ekoi kusibu for me say a lot more a hostile to this program their friend free SHS yakoye you be exercise be ana yakom program be war can you golden tulip can any friend city hotel Kumasi na any because no ya because no na headmasters be so set task no mo so ba meeting headmasters be na me mesi ni bi wom eti me ko chia wo mo ma old school days ye di hon komo Atlantic Hall bottom 3 way na ade ne ko ya argument wo ho na ye ne ayi niska no newspapers na ye ton no ye de ani ko fam ubie page o ya ne ye te ho ne ye hwebi ya ho no mo ne ko ye window shopping ye fa no window shopping na no so wa de she ho animu ya ko kan Judas de wor so adwapade wo wiase ne so adwapade ni bi ni sika no a wode ba ye ma wo mo fa ye se wo mo mfa sika ne nkanya nkopo sika ho enti yemfa nto asase na da bia wo ye hoho na ba krom ho na wuwu a yensie wo ade hye esie ye ne yenkosie wo Judas asase no eso. Even Judas was candid enough to return the money. Even Judas. And then we are headmaster. And Kwaranketenketi a Omuko school. We are headmistress. Kwaranketenketi Omuko school. Minia. Unim da achen do omo beye. Udi esisi shame. Apenti the program black. Ama abano aye nipa bone for nti parents ni besu say free SHS no ba ye no free SHS faso be kra ni so emfaso ni so sika ye tua ye kwa ye bu yen bribe aye gi yen wo ye aye minu na mfira ban na ye nia yesu abompa ye
ahwehwe sade we say ebeba no abawie yeni ayesi ebesai no. I've already said we your government no one hwe here civil servants be more position. I am afraid of them. They are more dangerous than NDC. I'm telling you. What you say? You show almost in NDC. Unim. One more I say wakum wa your friend Cobra no eternity. No jani muni nyina da ho. Nenka se ni nyina poison wom. Ansa no obewuo. Enti anytime bia ka se ne be wo no. Eti se de waka wo. Enti no obi wo ho a. Yes wo do wo bi anka no. Enso ne nan aho. Wo be ko no yes wo waka wo. Kan ne de ahye maifo. Enti na ukum Cobra wo so ohye no. There are people who are still appendices of these political parties. Ya womo power. Ya pai womo gum. Ya fa womo adumanum. This is the tax to act. Yan crucify abano. Who your headmaster baby a wo she bopo. Ma banu ho program ni nyina ensai. Program where you beto a yentimi nye mo se no ansa ne aba munu mayai eti na wo ma wo mu no wo de granted say mimi kusibu afo say ye ko hwehwe wo mo background political parties a wo mu free mo a mo behu omo agigi seska no me say mi kusibu afo me say ono so mattress kro no a na odi ko bibi ani secondary school. Na just a mattress ba akono ababeye ayu abedi ya boy ho abedi ye baby ho abedi kwakupon ho abedi kusibu afo ho e ma ne de akọ atwemaman secondary school a ene ye friend na fie kobi guess ana me di wie ye o afa de wo kwa fa webra aso ensekan enkotokuro de de tetetentan cement paint way and say kind pan ya dey track suit bebre ya tofos track suit na kotokokura track suit yesay ya wade bobo House of Folk track suit yesay ya wade bobo Ghana Blaster track suit yesay ya wade bobo na suku e wo Ghana nyina to track suit schools over 700 ye nipa no be 1500 an average of about 400 students. Now they multiply 700 schools, secondary schools. Trust you to do our more better. You must say, if it's a Ghana bar, Ghana Blasters, I told you, say, I thought it was. And Tinipani be wa Honoma, what yes, Bonnet Quazo did. I saw no one coffee in Ghana. Planting for food and job doing coffee, I will bonafit. Yes, I Nasicano. Akorana tabono last year for toy last 2 years for toy what more we konin yenko to kuro ni no to toy etinia ehin na ya wudiguo ehia wudiguo ni enkohwe enso no a wo mo ba ya mo de bedon no sukun bi wo kura no adonim etu e bia population be 3000 so mo enkranten kwa 3000 e bia wie kwa wo mo nkram enkwala no kwa de enye da bia no mo do Sikan kura no da bia wo de ko ba de kura ebedi ba abusu mi nsia na ama wo enkwala iri so wo mo no kese enti ba akokure tobia ebeti ma di mfie be num wo ho enti mfie num ni headmasters any headmistresses a mo bo apu ni ibusamo kotokuro no enkwala no to no mretintin bia akoni nyina no ni funu wo he dan be na mudigum enye nipa na abeso obu won no wa me nipa ho kwan ama na amuwu a sabe waso nya ban papa yet say President Krum Chebi Ebuaka State College yes headmasters headmistress in charge 150 cedis per student so the kotomua yes students in the doors Ebuaka State last year so charge